Presidente Turari Raiwa Regiuda Cruzalu promete se continua projeto de investimento e produção Begalun iha area upmetan. Presidente Turari Raiwa Regiuda Cruzalu continua hateten. Hauselo que filafali ka continua projeto de investimento e produção Begalun iha area upmetan. Tamba durante ne abandone 2017 to agora la iha continuação. APB 23 online news hodi ite berona mutuk informação completo husi Presidente Turari Raiwa Regiuda Cruzalu. Tanto hau hakara esclarece ia momento na ba ia processo ne tama ia processo admissão legal. Tanto hau se loke filapari tamba autoridade cessante halo ona auditoria interna. Mas be saída ma acontece tamba ita kara assegura duni kata osan povo ita usa de dia. Mas be ita sidau bela hate yang kata kana ba la los kala los demak los ita seto tempo ena ba. Mas tanto investimento na beke uluk autoridade halo na investimento estado ba povo nova região ida ne baseia ba lei número 3 ita se area kata buat la soe estraga ba iha rai. La parado tava povo makla usa be tinan batinan be na fatin be nung kamaran ya embung laran. Povo la usa. Povo hakilar kona ba be. Governo hari buat ida ba atau segura be. Ita por exemplo ita hare fatin barbarak lalika dok ba iha bikome. Estado hari embung lubuk. Povo makelola la presiden governo atau me usa be. Se makemo be. Se ne karau mo mo be. Governo se. Ita karau nain mak precisa be ba ita na karau. Se governo halo infrastruktur básica atau garantia be, tambah ita ne karau hamrok be, tambah ita ne plantação automatis asal tambah be maran. Benu sama governo lor be ne mai basic na ita la usa. Ne fila fali ba consciência. Agora, ita agora é página ba consciência.